on selles majas juba Viljandis, normaalsed inimesed, kurat, on jõulula- või selle jaanilaupäeval jalad seina peal, joovad õlut raisk. Hommikust saadik mässan juba putsi. Või kurat küll. See own your private property. You are slave your private property, your private home. When you live on the town, on the rent house or rent home, nothing problem. Yeah. I do agree. I totally agree. Yeah. For me,